Lagip ti napalabas. Hello kada kayo amin papagayam. May samanan anaimbag, naragsak ka na bindisyon nga aldaw kada kayo amin patgan mi adomdongan. Kas iti sigot, makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. Naragsak a Paskwa ken narangay a panang pasungad iti baro atawan. Iti daytoy agundaway isagot mi manen kada kayo dagiti compilation ti napalpalabas a drama tayo. Ket maminsan pay pagyamanan da kayo manen amin nga awan malabsan. Agyaman kami unay kadagiti likes ken comments yo. Agyaman kami iti kanayon nga ingkay panagdengdengan. Sapay kuma, ta itultuloy yulat na ti dumngag kadagiti sumarsarunupay a drama tayo. Pasensya kayo lakuman no saan kayo ang mai-shoutout ken makablaawan amin. Ngam sapay kuma, tamaaddaan tayon to iti oras para iti dayta abanan. Bueno papagayam, intay nga rudan denggan dagiti agsasaruno a drama. Ti surat nga intay drama ita, ket nagapu iti pagayam akayat na ti agpailingad iti nagan a Denver, Manipud probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak nga lingad na kumalatan iti nagan a Denver. Nakapagsurat akmet tapno inakibinglay to'y padas ko, barang agbalin nga inspirasyon kadagiti padak adumdumngag. Nang runa kadagiti estudyante adumdumngag ita. Saan kami met nga iso ti baknang, nga makunak nga adamat mabalin ti pamilyami. Daytoy ket gapu matlaeng iti panagsalukag dagiti dadakkal mi, babaan iti panagmulmulada iti nateng. Siak ti buridek kada kami alima nga agkakabsat. Sang kaibaga dagiti kakabsat ko asyak kano ti paborito dadadi ka ni mami, gapo ta matungtong palamin akayat ko. Nagkampante akmat, gapo ta talaga nga ititad damat amin amasapul ko. Itad da amin akid dawak, nang runa no maipapan iti kwarta. Rugyak nga rudan ti ag salaysay. Narabian ka ba, Denver Barang? Nakaymot gayam, antinena. Kunak lagi din na sino din naka-flashlight na sumungan. Way ko ma-double check ti gate. Amangan kunak nusan manan anailak. Apay nga itakalaan nga agawid, alam mo ti rabi iya. Naimasan mi ngamin din nagjajaming kadagiti barkadak, anti. Diyak mo din naputan ti oras. Susapaw, nabartek ka manan. Saan, anti? Nakainom lang. Ay unay kalakit din nga ubeng. Apay, di ka mabutang amag na magnad ka rabrabe eh. Uray kumama no saan ka ang nabartag. Intun kuan, makasalaw ka dita iti mangkursunada keng ka. Ang rumba nga pagbot nga kandi. Ngamin, awan magbasol ko. Amuyong hata nasimpata kandi. Malala, umunag ka nga rudan tayong ka maturog. At dapay klase minton bigat. Okay nanti. Mala, umunag ka, tailak kuntigay. Okay nanti, sige nga rod. Good night. Hello, Roxanne. My love. Nakaring ka di pa eh? Nakaturog ako ngam nalukagak iti awag mo. Apay ka di. Ay, kwa. Sorry, my love. Nabartag mo tantoy ay ayatan. Unay ka matang Denver. Di mat nagkari ka adi kan uminom iti ara. Wala, jakbat nga rod malaptan ti bagay. So sorry ka din, my love. Nakaawit ka ka din. Saan ba nga ron? At kita dito higit ti kalsada.
Agor oray agad ipaglugahan nga gawin. Ay na, madala man grabe Huwag nga ron. O sige ha. Pasensya ka no. Nasingak ti panaturog mo. I love you. Di ka pumampanaw dita aging kaadyak sumangpat. Urayan nak nga urayan. Umayak dita ayan mo itamot laang. Sige. Orayan ka, my love. Kitag agyaman nak, ha? Agananag ka. Oy, Denver. Bumangon ka ditan. Aldawan. Denver! Ne. Apeng adda ka dito yung manang Gina. Apay, di mo kaya tikadak dito eh. Saan magngiti ka sa tamarang? Mas dawak lang amin. Nakasapsapa, gumanda ka dito eh. Niroksan, sa dino tayo na. Nasapa rin muar. Inlutuan na kapay nga rod iti pamigatam sakbay apim manaw. Kasta ka di. Ay unay kan Denver. Di ka lang mabain ijenobiam. Agasem man, ta sinukon na kapay gayam ijay inuman, idirabi eh. Nasobra nga rod tinaginumala. Tanda ni Jack mo tanayawit di bagi. Maglangan. Tayo may ngagpaiso ni Roxanne. Nagkuna ngamin aya nga uminom-inom ka no di mo matgayam kabailan. Masansan samat ti panaginom mo. Inton kuan mabaybay am ti panagadal mo. Nagsakit ti ulo ka. Kaya't ka pwede maturog. Na, bumangon ka kit diditan. Aldawan, di mo ibaga di ka sumrak ita. Saan man masadutak. Anya? Inton bigatak to na sumurat. Hello, Mami. Hello, anak. Kumusta kan? Kumusta di panagadal mo? Okay lang, man. Da kayo. Kumusta kayo dito balay? Kasi ti Apo, nasaya at kami batlat na anak ko. Kagap-gap pumila ang kinidadim ijay garden. Kasta ka di? Wan, iso nga ikaad mo ti agadal, wan. Tapno at damat agas di banbanog me. Uwan, Mami. Ayun gaya. Ada educational trip mi dyan Manila inton maminsan na bigat. Pauitan lakman italawans ko. Kasta aya, manungay ti kasapulam. Umanay siguro ti 10,000, Mami. O sige, ibagak na ron kinimanang mo at China, ta itulod na di tadagos mo ti kasapulam a kwarta. Sige, Mami. Agyaman ha. Ay na. Nagmayatan. Nagganas trik na. Kasla ko man tumaytayam. Nagganas na piyag, George. Kasanungay din bag. Awan ka din di kortam dita. Naibusin din inuman ta. Awan nga rodan. Naibusin din pa ita kortak. Awan pa ikitin igatang ko iti pang inhale, exhale ta. Ay sus! San amabalin adita makahit-hit buga ita bro? Kasapulan ti bagita na ita. Awan nga rod. Iso na lang. Taparikot ko no sa dino ti pangalaan ta ita iti gatang ta. Dating gawi bro. Magtakaw ta man. Gawa na. Anyapay ngay. Awan mo din sa bala pamuspusan. Sa dino ngay. Adda ka din target mo. Adda nga. Nabayag ang pinalpaliw ko tayo balay. Sigurado. Ado ti maala tayo dyan ito nga ilako ta. Ang kay warakit ti kagawaan tayo dyan. Ay kat mapantaro din nga. Tani. Birukan mo ng tibagik ti saysay o. Unay kamatan, Denver. Saan kami matngagkurkurang amang mangtad iti allowance mo? Lumapay nga'y apati panagtakaw kat nasursurong matan. Sorry, Mami. Ika rin. Saan na mauli? Amom ka di analaos ti pungtot jay amam gapo iti na ito'y ngay naramid mo. Mami. Ikikanda kamat ngamin iti kwartam.
Ang apay amasapol nga aramidam ti kastoy. Yan sa handak din, mami. Itikas na. Makaruwara kong dito eh. Tsak kaya ti mabalot, mami. As asikasuanan ni manang mo ay na ti darum kontrakan ka. Iso na laang tadyaklaam mo. Numanugot ang makiareglo ti tinakawan niyo. Kahit naman siguro, mami. Gamin, awan mo't naalam ija balay. Timaray kami adagos, iti nakita ta kami. Pag gusto mo't nga dagrunrun da pulis, iso na tiliw da kami. Wan, ngam pinanggap yung lata at akawan jay tao. Iso ang mabalinda kayo lata nga idarom. Pangaas yung mami. Aramitin niyo kung mami nakabailan niyo. Tapno makaruwar kami dito eh. Please, mami. Daddy. Daytoy pa'y! Huston, Marshal. Di mo kumamat palaluan ti anak mo. Nakakaasin iti pampamayam. Dilak pakibyangan ditoy. No di mo kaya't asikatibugbuga, Klose. Marshal. Daytoy tirumpanggan ko na. Iti kasta, agnagam. Damo tayo, agad adal. Yung sanbat gayam, talabayagan ang nag-drop. Kanya, puno ka diti bagbaga ti amam, Denver. Mami. Sa dinuay, ti pangit-ipanam ka na iti ipaw-paw it mingalawas mo. Ha? Ha? Daddy. Ulbod ka ang namintakan! Marshal, Huston. Kunam nga agad-adal ka. Ngamusan gayam. Tatay tagbisbiso traramidam. Nasaysaya at langan na pilayan ka. Tapno di kan makapagla! Di mo man lang pinanunot. Dagiti nagrigat mi amang papaeskwela ka. Tagtaga din agbalbalog tinararamid mo. Iso apilayan ka naman. Tapno amok lang arot adi kan makapagla! Daddy, gusto Daddy. Ika, sana na maulit. Promise. Daytan ti bagbagakan ka, Denver. Iyalong-along mo mat ngamin dagiti bagbagak iti kan ka. Anya nga ita. Sigamot lang ang tinakakaasi. Diyak mo na maramit kayam ni Daddy ti kastoy kanyak. Asino ngay mat ngamin ti ama amaragsakan iti kastang inaramid mo. Roxanne. Kasla saan mat ngaminan asika ti sigod a Denver anaam-am mo kan inayat ko. Roxanne. Among mat no kasano ti panagayat ko kan ka. Inawat ko amin ang nagkurangan. Namin ano kan a binagbagaan. Ngam di ka pulos dim nga kanya. Sorry. Nasakit man. Ngam nasaysaya at siguro no agsina tapay laang Denver. Anya? Roxanne. Diyak ko makayat nga aramidan ti kastoy. Angam kayat ko ang makaamiris ka. Panunutam ko mamat tirigrigat dagiti naganak mo kan ka. Roxanne, pag-asim, di mo kumamot aramidan ti kastoy kanyak. Di ka agdanag. Nulakit di tagbalbaliw ka. Kat maisimpam tibiyag mo. Adaak laang dito'y nga aguro-oray kan ka. Saan, Roxanne? Tsak lakit di ka ba ilan na mabukaw ka itibiyag ko? Lukas tangarod. Panagnakam kanyak dayta. Ha? Makisimnubyanak tukan ka. Inton makitak ang nagbalbaliw ka. Awanan. Talaga siya ako'y makontak ni Roxanne. Mawatag na kiti. Laapay kas siya tinagbalin na desisyon na. Anya ngay arot. Siyak matlayang takin basol. Ano sakti kastoy nagtungpalan ti relasyon di. Basol ko ti amin. Uy. Basol ko. Kasano agpaitan. No gawin na.
Sigurado abugbugan nakmanin ni Dani. Tumakita na. Sa dino pa itan, di pa pala. Sa dinon. No nagtangkad mat ngamin ti ulom, Denver. Anya ngay ita. Inuray mo pa'y makaungat ni daddy kan ka. No dimngag ka kumakadag iti pamagbagami kan ka. Di awan ko matikas to'y mapaspasam ah. Sorry, Manang. Sorry talaga. Di kan tumat ngamin nagpampanunot. Diyan nga roda na mo taramidag, Manang. Sorry. Mala, gusto na ita na panagsangsangit mo. Anya kay nga roda. Adalitan. Nalpasan ti amin. Ti rumbang nga aramidam ita. Kat sangwam ti bunga dagiti dakas nga inararamid mo. Manang. Anong samtiungat ni daddy kan ka? Among matan, no kasano ti kina-istrikto na. Pinanunot mo pa'y kumangamin nga imo na ti ungat na, sakbay nagaramid ka iti saan arumbang. Ti rumbang kan kagat mapilay. Iti kastra. Di kan makapag na. Magibabayin ka! Gusto na itan, Marshal. Pang-aasim. Maasi ka kumamot iti anak ta. Nasaysayat lang na pilayak. Tablo sana na makaramid iti pakaibabainan ti pamilya tayo. Hustuhon, Marshal! Hustuhon! Ha? Lucy! Lucy! Mami! Mami! Lucy! Mami! Ha? Denver! 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 Pagling ka! Denver! Kumusta ang tirik na mading ko? Mayatan, Manang. Napigsa akon. Sigurado ka? Wen, Nasayat mat nga ron. Sigun iti doktor mo. Mabalin mo ka ng tirumar inton bigat. gusto mata. Makasikur ngamin dito ospital. Kaslakarkarok agsakit no dak dito eh. Ti kunam kit di. Makabulbulakbul ka manan. Saan matmanang? Urayan tabit ni mami. Sigurado nga agturungan dito'y dayjay. Ni dati ngay. Kaslasaan mo't ngamin may dito ospital. Saan? Kaputa makumikom ka dagiti mula na iti garden. Di ko naglakit din namatay akon. Iti kinapkabil lang ni dati. Nangaro na iti nakita ka na talimo daw ni mami. Nakita mo ti bunga ti kinatangkan ti ulom? Ang nakam kamat siguro itan Denver. Mawatak matgid din ni daddy ah. No tibiyag ko ti kasukat ti kinalanggong ko. Talagang awanin mabalin ko. Anya ngay nga rod, ket nagbaso lakmat. Di mo gurguraan ni daddy. Nagbasol ka. Isu nga awatam nga rod ti bunga ti madi nga inaramid mo. Amok apa ng disiplina na laeng day taken ka. Ito tanaimbagkan. Agpili ka.Ag-eskwela ka, wano supplyan ka laangan, tagmula ka itinateng. Aggarden ka siksika, tapno mapadasam tiriga tibiyag, ti may sa gardinero. Masadot ako nag-eskwela, daddy. Ipadas ko lang ng tag-garden. Adagan ka tayo, Denver. Nasayat magindi. Tapno mapadasam matagrigat. Sana tayo talang aggasgastos tamom. Daddy, Agawid ka nga ro di Ili. Tapno marugyan mutten adalusan ti pagmulam. Siya kung ti makam mo agumatang kadagiti ka sa pulam ijay. uwan, daddy. Kita man no makaanos ka. Aramidak amin akabalak. Tapno masursurok tag-garden. Wala. Tangay di mo matkayat tag-eskwela. Aggarden ka nga ron.
Sumurumanan din kinaka. Nas kinalabanak tayo tayo. Tinasayat. Agpisukak manan iti drum. Bayat tayo. Tanalamis di danong akargana. Anong sakan? Ti makaaramid ak manan iti sana rumbang. Antyakon kaya tasubyan dagiti bisyo ka. Isung ano sakon ti agoper iti nalamis at anong. Denver! Agi na nakapayan ako. Umay ka, taday nalak a merienda. Aglinong kapay tani, kasta unay apudot na. Huwag nga ron, mami. Nagsakit ti darang tiinit. Imbag man ta nakaumay kayo. Kanya nga iti inalam a merienda, mami. Inlutuan ka iti arena, anak ko. Agtuhi. Adda pa'y lining takamot Kan nagluto ak mutla ang itidikat. Ala, agmerienda ka pa. Uwan man. Apag iso, mabisina ko, mami. Agmay sa kamot, anak ko. Sa dino nga iti ayan ni Berto, kunak man no may nakakinaduan nga agabuno. Kapampanaw na lang, mami. Mapanapay ka no ilinong tinuwang na. Agsublimot lang hinton madamdama. Kasta ka di ay na, nagdakalan tikimot nga manak ko. Hindi kay samutan mangmangan gapo iti katatrabaho yo. Saan man, mami? May kawak lang siguro iti trabaho. Iso ako na makimuto nga. Nagrigat-gayan dag garden. Awan tinala ka trabaho, anak ko. No kumata dimngag kakada kami idikin ni manang mo. Di saan kumamat akas to'y tinamay anti amayo kan ka. Okay lang, mami. Mawatak mat ni daddy. Basol ko mat. Iso nga anusak na rod ti kastoy nagbanagak ita. Denver, anak ko. Adadag iti gundaway. Akas lakayat konti sumuko. Ngam tunggal malagip ko ni Roxanne. Kahit ko tagpursigi. Kahit ko may pakita kan ko na nagbalbaliw akon. Ipakita kan ko na. Nagsalsalo kagak para iti masakbayan mi adwa. Kat pacheck. Adumtang to ti panawan nga agsinublian kami kan ni Roxanne. Papagayam, padaanan inton bigat ti may kadwa apaset ti surat ni Pagayam tayo a Denver. Dito'y laang programa tayo, alagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo amin, patgan mi adumdumngag. Iti daytoy agundaway, isagot mi kada kayo ti may kadwa apaset ti surat ni Pagayam tayo a Denver. Manuhal daw nakastoy ti panawen. Dinirityo na mutan ti todo. Ay, sayang ti panog mo kastoy lang. Nabagyo mutan nagitimulam yan atang. Imbag na dapay maapit ka dagi jay. Ay, oo na yan. No kaano adandanin pa nag-aapit. Isumat ti pa nagbagyo na. Sayang nga talaga. Sayang ti banog kan gastos mi. Iti tanda ni upat abula na panaggarden mi. Kat kasano? Mag-eskwela kan? Kwa, daddy? Nariknamat siguro ang tirigat na garden. Danda ni di pa na isubli. Tinagpuunan nyo. Gaputan na bagyo mat nagitimmula yo. Ulitag pa'y maminsan, daddy. No talagang awan gasat ko iti garden. Ituloy kong itong tag-eskwela. Adagan ka tayo, Denver. Desisyon mo tayo. Juan, daddy, kidawag na ikandak pa iti may sagundaway. Barang makasubot tayong tumutan iti sumaruno. Adagan ka tayo, kunakmanan, Denver. No talaga kahit mo pa ita garden, ay kat sige balubusan ka.
Kasi tisigod, itad ko lang ta dagiti masapol mo. Supplyan ka, aging ga makaapit ka. Agyamanak, Daddy. Agda ni Daddy ti salas. Agdaga bisita na. Mayat mat istoryahan da. Ay, sigurado. Ibidbida naman ang dagiti di adal kakapsat ko kadagiti bisita na. Way aklatan. Anya ngay nga ron. Katsyak lang at piman ti saan ang nakaadal kada kaming agkakapsat. Professional da amin. Siyak lang ti undergraduate. May sak lang piman agardinero. Diya ko numasidag. Ang mga numasair lang manantiriknak. Lumangag ko dagiti ibagbagana. Tinasayat, rumarak man. Mapanak man kit di tayo ni Frank. Kumusta ka ngayon, bro? Long time no say. At dating marka, bro. Tinak man rabaga na kasta, bro. Kas makita man. Taong gardenak lang ita. Humpay kitin palasang umasidag kanya. Gapitik kinalampong ko. Diyak ngaminan masangot agpapukis kan agi barbas. Oray barbasan kan lampong ka. Gwapo ka lang tamo, bro. Ha? Siga talaga, bro. Ayun gaya. Speaking of balasang, nakita mo ni Roxanne di na minsang aldaw, bro. Ha? Sa dino ti nakakita, bro? Itisigot at agos na Iso na lang ta. Di ka masaksaktan Ha? Adda ngamin nakita kakatwa na, bro. Nakaragrag sakdaman. Anya? Bro. Madlaw alasid tayo titong galmaysa. Panagkunak. Nobyo na tinakita kakatwa na. Agkib-kibin ta pa yung harod, bro. Anya? Sigurado ka kadi ani Roxanne tinakitan, bro? Bro. Sigurado 100%. Awan matgaya man rason. Tap nagpursigiyak pa itibiyag, manang. Ne, anya ti kayat mo asawan Denver? Nakiasawa matgaya man ni Roxanne. Di na ko nauray. Nakiasawan ti babae ngayon ay ayat ko. Ading ko, ubing ka pa imat. Patsak adumtang tumatlaang ti babae aparakan ka. Nalabit asan ada kayo ka ni Roxanne ti agkagasat. Nagsakit, manang. Nagsakit. Maawatak tirik na maading ko. Tirumbang aramidam ita, kat igaad mo kat di ti agtrabaho. Iti kasta, makalipat ka. Kat pangaasim di mo kumamanan sublian dagiti bisyon. Awan ro magapagdanagan nyo kanya manang Gina. Namimpinsana ko na nagbalbaliw. Ikarik adya kong sublianan pa'y dagiti bisyok. Ba nag-apakaragsakan mi unay ading ko. Kumararag ka iti Diyos. Kidawom ti panaramay na. Patsak adi nakabaybayan. Basta di ka umibat kan kwa na, ading ko. Anak ko, di ka kumamaupupay, wan. Talaga kasta tibiyag. Amok nga da plano ti Diyos para kada kayo kini Roxanne. Ay, kasanuak pahitan, mami. Kasanuak pahitan. Tain sukat nakmatan ti babae ngay ayat ko iti kastaonay. Sana gaputa na kiasawan iti sabali, kat maawanan ka matan iti ganas nga agpihag. Aggagat kakit di aramidom day ta akarit kan inspirasyon, tapno itultuloy mo pa'y dagiti narugiham. Mami. Amo, manak ko. Saan na ka nga ikan ti Diyos iti panubok adi mo kabailan asulbaran? Apay no ituloy mo ket diti ag-eskwela. Iti kasta, makaturpos ka mo at akas kadag iti kakabsat mo. Pasensya ka yun, mami. Yung talaga di akong maiulot ag-eskwela. Agar di naklatan. Isumat lang ang trabaho. Dakdakal pa kititibiro ki Jay, nang rona no nagagat ka. Ay,
No talaga at ikan mapilit nga giskwela. Ano sam nga rod ati agtrabaho ijay garden? Wan, mami. Ipas nagkulatan dag garden. Agtrabaho ak ngagtrabaho. Barang na makalipat ak tumatlang. Patya ka kasta anak ko. Normal laang ti kastarik nam ita tanapudot pa'y ti pan nakaamom anak ki asawa gaya man ni Roxanne. Angam inton bumaybayag, makalipat kan tumatlaang. Malmalpas matgaya man ti balay ngay patpatakdar mo, ading ko. Wali nga ron, mana. Kasi ti Diyos. Basit lang na panagsalugag. Malpasen. Una, sana bale, mabiitan day ta. Konting kembot na lang, ading ko. Wali nga ron, mana. Sapay ko ma. Tamatsambaan man nang uminatin natin. Inton pa nag-aapit. E di kasta. Tuloy-tuloy mo ti panagtrabaho dagiti trabahador. Aging gamalpas ti balay. Una, napintas matkit di ti panawan ita. Saan akas ka dagiti napalpalabas? Amay ranran ang adda bagyo tunggal agapit ka. Wan nga ron Sapay ka mga ron. Tagtultuloy yung ti kinapintas ti panawan, mana. E di kasta. Saan manin ang masayang tinagbanlugan na tao? Masiguradok akas ta ading ko. Ket paragsakan nak. Ngamin, makitkitak ka talaga nagbaliw kan. Siyempre, matamana. Uray ka sa ti kinalanglanggung ko. Amok matatakdiran, nagiti karik. Banag apakaragsakan mi unay. Nangruna ka damami kan dani. Malaksid nga inigyamon nagiti bisyong. Umas asenso ka pa yan. Adanlogan mo, kan adda pa'y balay mo. Day tagad ka po madlahan ka da kayo, mana. Gapo ka dagiti pamagbagayo kanya. Kan awan ti sabali ang makatulong kan ka. No di ti mismo abagin matlaan. Makunak nga stable kan. Iso amabalin mo ti mga sawa, Denver. Madaanon tulad taday tama na. Apay, aging ka di ita kat di mo pa'y nalipatan ni Roxanne? Iso ka di pa'y laing ti pitpitik ti puso? Di manang mat. Mabaling ka di. Di tan pagsaritaan tayo tabanag. Oh, Frank. Nakawag ka ba? Kumusta? Okay lang, bro. Si Kakay. Kumusta ka ba, Tart? Umay na mamapasyaran dito dagos ko, bro. San aray talag, pagpabak ng aramidam dita. Ha? Wal nga rod. Pasensya ka na. Diyak matan makadagdagas ditayan mo. At nakasingsing ko magkasarin ton Domingo, bro. Ang mga kaya mo, tamapanta. Iti kasta, makapasyar ka mag. San na puro trabaho, bro. Ha? Ay, una. Mabalin na tamat, bro. Kasta ang amay. Anya kita mo. Ang mga mabirukan mo tanijay, di kong kunada adawan mo. Ha? Siga talaga, Frank. Mapantan to nga ro na, bro. Wen, mapanta ko naklangarudan. Okay, urahin ka to nga ro dito. Takasinaktan dito idagos ko, bro. Urahin ka na. Wen! Wen, bro. Sumurot ka kanyak, bro. Ha? Sa dino, bro? Intaman mang birok iti siya. Itay pa namin nga agsiksikal ti tiyang ko kag. Ha? Loko ka talaga. O niya, sumurot ka kanyak. Saanin? Mapangkalata na siksiga. Sige, garo. Panawang ka pa nga dito, bro. Sana balay, agsubliak mo lang nga dagaws. Urahin ako, ay. Wen, partakam nga ron. Uy, mapan ako. Ay. Nagluloko na siya, Frank. Nung naglalawak to, matikinan na itay. Kanya nga ita, pagsigal mo't lang arudan di tiyan na. Ha? O tanang pitik itilapayag ko. Aguray ka. Ni Roxanne laang ti mga aramid itikas di kanya ka. Wen, iso ti kanay nga aramidan na kanyak. Iso ti kanay nga aramidan na kanyak iti.
Tunggal umuna ka sumangpat iti meeting please me. Pitikan na tilapayag ko. Santo katawa. Kaya't kati asawan da ito'y. Nagda ni Roxanne ita tito'y. Nervyosak na tan. Kasla, mabuti nga ang talyaw na sino ti nang pitik itilapayag ko. Ang imposible ni Roxanne. Ang mga nikidimod na luklukwan lang ni Frank. Ang mga no nagsubli. Kiti suti ng pitik itilapayag ko. Makamulitan. Talyawag din ang pitik kanyak. Ha! Wen, kasinsin ko iti father sa iti babae. Diyak amo kasinsin matgayam ni Frank ti lalaki. Wen nga ron, nairanranamat lagit din. Wen nga rod, Kat, kumusta ka matan? Taga-ano ngay mat nila kayo mo? Ay, kuwan. Taga-benggit matlaan. Siga ngay. Ay, kwa. Kinapod mo na. Awan pa'y lang asawa. Ngamin, aging gayta. Kat sika pa'y lang ti ipit-pitik to'y puso. Then, Pud mo ti bagbagak, Roxanne. Sika ti nagbaling nga inspirasyon ko. Iti inaldaw pa nagbiag ko. Sika ti makagamo. No apay nagborsigiyak iti biyag. Sika ti rason. No apay nga ingad ko ti nagtrabaho. Kat sika matlang ti rason. No apay naragpat ko amin na baligik iti biyag. then, Tamo kiti, kat agsinubyan tabay. Ngandak sanggasat na nakiasawa ka magayaman. then, Ha? Agsangsangit ka. Ay, ko. Saan, Denver? Api ko mga agsangit na. Maragsa ka na kit di, Ngamin, nagbalbaliw kan. Dakalan tinagbaliwam. Mas enso ka pa yan. Roxanne, umay ka magbiit. Ha? Agawa ang taday baga. Wananti, umaya kon. Denver, mabalin ang maalat ti cellphone number mo. Sure. Iyag mo ti cellphone mo. Ta i-type ko. Oh, adoy. Naita ti number ko. Agyamanak. Sige ha, panawan kan dito Kasaritak labi iti ikit ko. Sige. Urayag ti text mo, Roxanne. Antinena? Siyak nga rod. No kasta, kaanakam ni Roxanne? Katwan. Apay, agam-am mo kayo? Ha? Ay kwa. Nante. Sa dino ngayon tinapanan na. Ay, nagawi na Okay. Pinaawit siguro ti asawa na niya. Ha? Awan pa'y mat-asawa ni Roxanne, Barok. At sigurado ka, auntie? Uwan, balasang pa'y ti kaanakak. Siyak mismo ti makapanagnak iti dayta. 100%. Kinapudno na. Isu na lang ti awan pa'y asawa na kadakwadang agkakabsat. Ti amok, may sala ang alalaki ti inayat na. Isu na lang ta pinaluspusan damat. Nagawol ka nung ngamin idi tinobyo na. Isu ang nagsina na. Adik ngamin. Ha? Sa bagay, may mayat matlangan ti kasjay. Ti may pasuboy ti lalaki abarumbado. Auntie Nena. Hanggang kuna namat adumten to kano ti aldaw, nagkita dan tumatlaang iti ex na. Kat ituloy da kano tinaputag nga ayan ayat da.
Kasta ti kunana. Wen, Barok. Nay, apay nga nagluha ka batang? Nada ka di madi anay baghak? Ako, awanan ti. Awan. Luwa ti ragsak da ito eh. Kat, agyaman na kiti na istoryam, antinena. Denver, Roxanne, awan ti sabali kay bagak. No di ti panang kablaw ko kada kayo itinaragsak. Gan nabindisyonan a panagkalay sayo anak ko. Saan kayon ang pagbagaan? Gaputamok mo a pinagbagaan yon ti bagbag iyo. Natatayangan kayon. Amo yung tinasaya at kansaan. Denver, anak, pudno, akanayon ko nga ibita dagiti kakamsat mo. Pagapot na professional daan. Idintutas ka, kat undergraduate kan farmer ka lang. Saan ka siguro amamati? Agam na sakit. Triknak. Hindi kinabkabil ka. Masakit. Triknak. Makit kita ka nga grig-grigat. Iso ka na yun kumatlang at iksan ide ni Berto. No kumustakan. No kabalamot lang ka ditag trabaho. Diyan makaturturog, iti rabi anak ko. Gabo iti kapapanunot kenga. Makon konsensya. Ambo ni mamim tayta. Ngam inturturod ko. Gaputa kayat ko nga gnagam nga. Gayat ko tumakder ka, babaan ka nagiti bukod mo sa ka. Amin tagiday. Kat parte, ti palang disiplina ti mayas nga ama, iti anak na. Kat sakbay, amala daw ti amin. Kat ko, dumawat iti pamakawan. Kapo ka tagiday, kay naramig ko kayong kahanak. Sorry, Denver, anak ko. Kahit kung ay bagay iti sangwanan dagiti tao, iti mismo ang kasar mo. Nga oray saan ka nakaadal, agkas ka dagiti kakapsat mo. Ipagpatag, kan ipagpampanakil ka ulay, anak ko. Bagay. Apay, Denver. Malagip ko lang dagiti imbagbaga ni dati di kasarta. Imbagbaga na nga niya, lakay. Tiko nana, aparte amin ti panang disiplina na kanyak tinasapa, apan ang patrabaho na kanyak iditi garden. Siguro, o sana kasya tinarami na kanyak idi. Amang ano jak mo't naragpati kastoya kasasaad ko itay ti biyag. No di nak binugbog, kan di nak pinagtrabaho di garden idi. Amang ano yung tultuloy ko latta tinag-adik. Kat awan na pulos na turong tibiyag ko. Nang rona hindi sininaanak. Mamati ang aplano amin ti Diyos dagitoy. Amin abanan. Kat adda makagapuno apay ang mapaspasama. Oray sana ka nakalpas iti kursok. Mako na ka nagbaligak latama ti tibiyag. Nang rona, kat siga tinasawa. Sikaan talaga. Panag ko na kat napasamak amin dagitoy.
Tapno agbalin tayo anatipkar. Napasamak amin dagito Tapno agbalin nga adal kada tayo. Gapot na uray kasano arigat kan sakit tinaglabasan ta. Inturong lata ti apo ti panagsabat ti danan ta. Wani nga ron. Ba nagapakaragsa ako, Nay? Temo ka talaga, idi. Kat nakiasawa kan. Imbaglangan. Ta nakaistoryak idi ng tinena. Kat naibagana balasang gabay. So, adya ako nagpangadwa anang biro kenga. Kat ita, agasawa ta. Wala. Talaga di kan pinaluspusan. Amangan ngamin, noon andak pa iti sa bali. Ay ayaten, kanipatpatag ka unay-unay, Roxanne. Kasta akmat kan ka, Denver. Ita Miss F, adan dua nga anak mi ka ni Roxanne. Uray sa anak-anak adal, winumako na a professional akas kadagiti kakabsat ko, napintas latta matibiyag mi asa nga pamilya. Saan kami mat nga agkurkurang, nang runa kadagiti inaldaw a kasapulan ti maysa a pagtaengan. Maitad kumat amin ti kasapulan ti pamilyak. Iso na laeng tamadama alumablaban ita ti amami iti sakit na a prostate cancer. Kanayon nga agkid daw kanyak iti pamakawan, ngam kinunak ajak pulos nagimula iti sakit tinakam kenkwana. Pagyamanak pay kit di ta inaramid na tikas tiyay kanyak, nga iso tinagbalin akarit kanyak tapno agbaligi ak iti biyag. Daytoy mantipadas ko ajak to pulos malipatan, to'y pagayam mo, Denver. Ken ka pagayam, Denver. No maminsan ti panagbaligi iti biag ket maalam at laeng daytoy iti makuna a diskarte ken panagsalukag. Oray di adal ka no di mo matammo ti dumiskarte saket sadot kapay awan met laeng serbina. Oray no awan met nalpas mo no nadiskarte ken nagaget ka agbaligi ka. Angem na saysaya at met laeng kumano intuloy mo ti nagiskwela. Iti kasta at damat diploma anaawat mo, akas kadagiti kakabsat mo. Angam anyangay nga rod, talaga akasta ti biyag. Dagiti anak mo latan ti pagadalem, tapno isuda ti mangituloy iti saan mo analpas nga eskwelam. Alakastan pagayam, Denver, ket pagyamanak unay tiing kapanangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Ti surat ngayon ta idrama ita, kat manipod iti pagayam, akayat na ti agpailingad iti nagan area, ti Santiago, Isabela. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, umuna ti amin, idanon kumanpay tinabara apan ang kablaaw ko kada kayo amin, amang bukbukal, kadag iti drama dito'y YouTube, nang nangruna dito'y programam alagip tinapalabas. Naawi sakmat ang nagsurat tapno inak ibinglay to'y padas ko. Padas ajak tupulos malipatan nga uray manon atawan tinapalabas. Padas ang nagbalin akarit kanyak, gapu iti saam nga inpaay kanyak ti panawan. Agmay may saak laang nga anak, nasapa apimusay ti amak gapu iti sakit. Manipod idi saan meten anak ki asawa pay ti inak ket nagnaed kamin iti balay ni lolo. Ketap no nalawag ti amin, rugyak nga rodan ti agsalaysay. Mala, agawa am ti agunayan ako, tani aldawan. Amangan numala daw ka ama panag-eskwela. Wala na. Atoy, nagtimpla ak iti kape. Isopay laan at ilabay mo, wan. Balunam nga mintayin lambong ko nga ugot ti kamuti. Isunto ti sidaam inton aldaw. Ugot ti binalon ko edi kalman. Ita, ugot manan. Ay na, ano sam ka di anak ko. Tinapatag at da. Ay, wanan ah. Sana bali.
Tanuad datangdan ko itamapan makilabada, gumatangak inton malam itinaimas asidaan tayo kadalonom. Sige, nanang. O, at timot ti meriendam inton resesyo. Linambong asaba. No kasta, awan man ang balon ko a kwarta. Awanan ako. Inggatang ko ngamin iti bagas ti kakaiso na a kwarta itay. Iso nga ano sampay laang ti saan nga agbalon iti kwarta itawan. Wanan nanang. Anak, agawaam nga rod ti mangan tani. Lumawagan. Adayo pa'y ti pagnaam amapan iga iskwelaan. Umuna akon arumwar, tatang. Sa dino ti papanamanak Mapanak aglabay ijay ayan damadampasita, tatang. Kastaya. Wen, da kayo ngay. Apay, di kay kadimapan agiskrap ita. Ay kay mapanak anak ko. Isumpay mo ti maganan siya kadagiti ilaw kabuti kay landok. Isaganak labi ti bisikleta. Rumwarak bitay. Sige, tatang. Umuna ak nga rodan arumwar. Da kayon ton ti makaamu ang mangisara dito ibalay. Mapanakon, tapno masapa ak ang makalaba. Wag, anak ko. Mais yu dita! Mais! Yuh! Mais! Gumatang kayo iti mais! 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 Gumatang kayon! Napudot pa'y! Mais! Oops! Oh, apay nga hindi sumatan ti susuon ng mais, anak ko. Nabanugak, nanang. Agi na natapay. Nagsakitan ti ulok anak kasusuon iti kagudwa sa ako ang mais. Mabiit na ang ngarot ta ibabakmat ti awit ko. Op. Ay, uray siya. Nasakit matan ti sakak. Agi na natapay ngarot biit, anak ko. Siguro, no si bibiyag pa'y day di tatang. Saan akastoy ti biyag ta ita? Ha? Nagrigat gayam at talaga no awan ti ama ti pagtaangan. Wen, talaga narigat, anak ko. Isa asika, igaud mo ti agiskwela, wen. Di ka agsadot-sadot. Aramidom amin akabaalam tapno makaturpos ka. Iti kasta, saan kanto nga agbalin ang nakakaasi? Wan nanang, ikarik nga giskwela ak anaimbag. Agbalinak to a doktor. Tapno siyak to ti mangagas kada kayo ka ni lolo. Katun anak ko. Ala, ituloy taman ng timag na. Barang malako ta amin dagitoy kat makaawid taman anasapa. Wan nanang. Mais! Mais yu dita! Kaluto ka napudot pay! Mais! Mais yu dita! Mais! Napudot pay! Mais! Mapana ko nanang. Sige anak ko, agan-anad kay tidalan mo, ah? Wan nanang. Sa paam ti agawid inton malam, tatulungan nak amang repet kadagiti utong nga ilako ta inton bigat. Wan ka di nanang. Talaga mat nga minamasapsapak nga gawawid. Palpalagipan ka laeng, anak ko. Di kay agdanag. Masapak nga agawid. Exam mi ita. Iso asigurado ang masapa kami ang madismiss. Kat, nag-review ka matlaang? Siyempre Tibilin ko Iti amin nga aramidam, di mo liwayan, ti kumararakin niya Apo Diyos. Agadal ka na imbag, tapno addan to may pagpanakil mo, inton awanakon. Oh, di ba? Kabisado kung tibilin mo, nanang. Ay, pilya nga ubing. Ala, mapankakit din, tadi kakat pala daw. Sige, nanang. Ang sakbay na. Arakupan ka man, pay. I love you, nanang. I love you too, anak. Laglagi pang kumaakanayon nga ipatpatag ka unay-unay, anak ko. Kastakbat ka da kayo, nanang.
Mala, inkanta di kagat maladaw. Lalaingam tagak samuan. Uwan nanang. Maragsakan lakit din ni nanang no makita na dagiti test paper ko. Puro perfect amin ko naman. Ne, apay alang ka doon ti tao di tabalay. Partakak pa'y timag na. Dayjay ni Lolo. Asit man. Lolo! Lolo! Ne, apay yan Lolo. Agsangit kayo matan. Apay nga doon ti tao dito'y balay. Anya ti napasamak. Sa dino ti ayan ni Nana. Sino ti... Apok. Awanan ni nanang mo. Awanan, imbati na tanda po. Anya nga impati. Anya ti kaya ti asawan Lolo. Awanan, natayan ni nanang mo. Naikagles. Kit na ito, pati ulo na itibatok. Kay sumatan, tigapanan ti pandakatay na po. Anya, saan? Saan na punlo dayta, Lolo? Saan? Nanang! Nanang ko! Apay nga inbati na kami matan. Nanang! Ria, apo. Nakaragragsak kami pa itay. Sakbaya si Merel ka kaya eskwelaan. Apay nga yakastoy mata na masang patag. Apay nga'y Lolo. Anya pa nga itiserbi na gito'y test paper ko. Itatawan mata ni nanang ko. Apo. Kasanuag pa itan, Lolo. Kasino pa yan ti kadwak ita? Awan matan ni nanang. Apay nga'y Lolo. Yaya, gusto na itanda pa nagsangsangit mo, apo. Di kang danag, tandaak pa'y mo'y. Aging kasi bibiyaga, ikare ka di ka baybayan, apo. Lolo. Nasakit man. Ngamnas ka nga aklunan tag-awanan ti inam, apo. Nalabay nga ginggalaang dito tingtid ti Diyos, abiyag na. Tulungan kayon ang mangugas kadagiti bote, Lolo. Ay, sana, apo. Kabailak na ito yan. Agbasa ka kiday. Wano aramidam na kita assignment mo. Nalpasan Lolo. Tulungan kayon. Itikas ta mabibit amalpas. Ala, si kangaro di makambo, apo. Malmalpasa magkidin na. Pamagaglangan, kalpasan na. Isakok mutang. Itikas ta. Pick upin tulaan ti truck nga umay manggarang. Lolo? Oh. Aday bagama po. Agyaman na, gapo iti kinanos yo kanyak. No awan kayo laang, jak lamon. Amangan numay sakmatan kadag iti ubing agkatang-katang iti igit ti kalsada ita. Ay niya, sika talaga po. Alangan may, tabaybayan ka. Anak na ka, anak ka. Apo ko kaya. Iso nga aramidak nga ro namin nakabalak. Tapno ay iwanan ka. Uray ka sa no ti kinarigat ti biyag tayo. Ikarit nga agadalak na imbag. Iti kasta, makaturpusak, Lolo. Katuan na po. Dahita ti kasayatan nga aramidam. Ti agadala na imbag. Dahita ti unay-unay day dinanang mo. Saan ka day? When Lolo, ag-working student ha. Tapno saan kayo ang marigatan. Isupay ti matgadak nga allowance ko.
Kan bangkita ka dagiti pagadalan nga da scholarship na. Baring mapili ka dagiti maikan. Ay, uy na po. Nasirib ka man. Nagngangato dagiti gradom. Iso apat siya. Maikan kay ti scholar. Day, apay nagsangsangit ka nagawid na pa. Ada ka di pa-record. Inoy uyaw dak namin dagiti ka kay eskwela ak lolo. Ha? Ibagbagada basuraan ka no to'y balay tayo. Nakakaasiak ka no. Kaputawa ng tatang kananang ko. Ibagbagada pa'y alaklakayudan kayo kanon. Kitdandanin ti hapit yun. Kasta ti kunadaking kapok. Uwan lolo. Ay, na yun dagita nga ubeng. Ibagbagada pa'y achitarak ka no. Isuan na nga to ti maalak tunggal exam mi. Pala, di mo latan kaso dagita tao, apo. Ibagada latan kaya na nga iba nga. Di mo dapat patulan. Ag-eskwela ka kaya na imbag. Di ka makiapapawan. Lolo. Sana bare, sana maturog ti Diyos, apo. Amo na, ngawan kinapudno amin, dagiti ipagpagada, may papangking ka. Sakti-saksay, iti panagrebribiyom, tunggal parbangon ka bayatang nagluluto ka. Lolo. Mala, gusto na napakwan. Basta di mo'y dapat patulan. Iti kasta, saan da karkarwan ti mangikuspilking ka. Bay-bay ang langi da. Maumadan tumulang apo. Aday ta, nakaluto ako ni Tin na po'y. Anya ngay nga tatiluto ka masida. Kaya po, yahoo! Adan ni Lolo. Apok! Ay, anya tararabidam. Apay ang nakasasok dito kusina. Nagluto ako ni Tin na po'y, Lolo. Ay na, nagsaya tingin kastapok. Apag gusto, anday nyawid ko si daan ta. Dito lang aron mga hanan sa raminan tapok. Anya ngay tinyawid mo si daan ta, Lolo? Pwede kayo na po. Wow! Ano nga ron man ang timakan ko? Ano kasta? Ikaw na. Mala, manggaw ka nga ron ni Tin na po. Tambangan ka na po. Lolo, agina na kayo mat ngamin Saan apuro trabaho? Kitaan niyo, agsakit kayon. Ay, adayo itibagis na ito yapo. Naskay, nagtrabaho tanusan, awang magkanan ka. Uray saan kayo pala ang arumar ama panagiskrap, Lolo? Amangan no kumaro tirik-rik na niyo, katanya pa'y ti mapasamak kada kayo. Ay, di nakapakadanagan na po. Kapailak na ito. Lolo, saan kumaanatangkan ti ulo yung? Tsak lakit ti kabailan, no? Dadakas ang mapasamak kada kayo. Unay mo laki din ti apo ko na ya. Mala, sa anak nga ro din na rumuar. Kasta nga min Kirumbang nga ramidan niyo kat agina na. Saan na bale? Agswildo ak iti pagtrabahwak apanganan ita. Igatangan kayo iti agas ington malam. Kan gumatangak matan iti naimas asidaan tayo. Mayat ti alsam na. Gusto laang ti 5 abukal asalamaging ay nyalsam ko. Magustuhan lakit din ni Lolo to in lutok. Mangga uak, taitulod ko iti ayan na. Nagbanglo. Sigurado nga ado ti kanan na. Paborito na ti inalsaman abangos. Lolo?
Ramanan niyo to in lutok. Nakaturog saman. Lolo? Lolo? Agreeing kayo, tamangan kayon. Iti kasta, makatumar kayo, matri iti agas yun. Lolo? Apay ngay. Kaslasan mo tanong mang angas ni Lolo. Lolo? Tulong! Tulungan na kami! Tulong! Lolo! Agreeing ka dita, Lolo. Apay nga pati siya katimbati nakmatan. Kasanuak paitan. Kasanuak paitan tag may sa akon, Lolo. Ninang Irene. Siya nga, Rod. Kunaknudin akong mailas balasan ko. Ninang. Maya kadagos, idinadamag ko tinapasamak kini Lolo. Agyaman ak, Ninang. Ala, gusto dahi ta na palagsangsangit mo, iha. Ninang. Apa man amalpas ti tabon ni Lolo, itugot ka ni Jay Syudad. Agnaot kan kanya. Anya? Nalawag tinangag mo, iha. Agam, kasanon ti panagadal ko, Ninang. Di kagdanag. Tasya kung ti makaam mo amang ipag na itipan na ka-transfer mo. Agpaiso, Ninang. Wan, iha. Alaan kan ijay syudad, kat ijay kan nga agadal. Saan mat anadagsan, dagiti matrabaho dito'y balay, iha. Tumulong ka lang agluto. Aginaw ka naglinis dito'y balay. Kas kasukat ti panang paeskwela kan ka. Wan, Ninang Irene. Di ka agbabain amang ibagano anya ti kasapulam, wan? Wan, Ninang. Kaya't ko nga igaad mo ti agiskwela. Numabalin, liklik ang pailang ti maki-boyfriend. Disturbo lang day ta iti panagadal mo. Wan, Ninang. Awan mo't iti panunot ko ti maki-boyfriend. Talaga kayat ko ti makaturpos. Very good. Kat, agyaman ak unay kada kayo, Ninang. Awan anyaman na iha. Kinapudno na. Imbilin na kaday dinanang mo kanya. Iso na laang tagyak na kapan idinatay. Gaputada aki sa Amerika. Ngamsakbay ti pan nakatay na. Nagsarita kami apagadalan ka iti kolehyo. Kasta ka din, Ninang? Wan, iso nga awan rumba nga pagtanagam. Siya kung ti makaamukan ka. Basta agadal ka kuma, anaimbag. Giyo iho, umay kay manganan, nakasaganan ti lamisaan. Wan, mama. Rhea iha, umay kamutin agsasango tayo na mangan. Wan, Ninang, umaya kon. Partakan nyo ata ni lumami isan tibakan. Wow! Nagadumat ng tinakadasar amakan itilamisaan, Ninang. At dapay cake, oh. Una, para iti kasagay mo dahi iha. Ha? Happy 18th birthday, Rhea Balasan ko. Hala ni Ninang. Nagtaktak kayo pa ilaan. Kat no sigud mat, ajak silsilibraran ti kasangay ko. Happy birthday, Rhea. Agyaman ak unay, Ninang. Agyaman ak Gio. Awan na yaman na iha. O ala, mangan tayo kit din. Hello, Rhea. Umay ka kumadagos dito ospital. Ospital ko na, Gio? Apay? Naatake ni Mama. Anya? Katawan pa'y puot na ngaging kay ta. Diyos ko, ispalam ko maitipaggat ni Ninang Irene. Di mo ko mabaybayan, Apo. Agpakpakaasyakan ka, Diyos ko. Pangaasim ta di mo baybayan ni Ninang ko. Pagimbagam ko maadagos. Tsak
naglakit di ka baulan. Nadadagas ama pasamak kan kuana. Rhea, balasan ko. Ninang, Agsen paska kumawan. Kalayon mo lagi pun dagiti ibilbilin tay tinanang mo. wan ninang. Pasagkaulay uray kas iti panagipatag dayti helen ka. Gusto ninang, di yun pilitan tiyag sao. Agina na kayo. Itikas na, daras kayo nga umimbag. Kuwila ka dahil pag iha uray anya di pasamak masapol makagraduar ka. Wan ninang. Ikarim kanya nga agis kuwila ka asaimbag. Wan ninang, ikarik day takada kayo. Agia malag Ninang Irene! Doktor! Tulungan da kami! Doktor! Awanan ni Mama Rhea. Awanan. Apay, Diyos ko! Anya launay tinagbasbas ulakan ka. Taapay a pinagsasaro ng madlakit din nga inala nagitipat-patag ko itibiyag. Kasanuak paitan. Rhea. Kasanuak paitan. Naulpit ka. Naulpit ka, unay. Apay asyak ti magalaklak ang itikas to'y. Apay! Napudpudno nga na Diyos. Isublim tinalam apyag dagiti ipatpatag ko. Isublim! Imo na di inag. Kalpasan na nilolok. Ita, nimat ninang ko. Asino pa'y? Asino pa'y ti sumaruno? Ha? Nasaysayata siya klangan ti alaam. Ngam ti kasto niya agsagsagaba akiti saam. Apay nga raramidam kanyak ti kastoy. Apay! Saan, Rhea? Di mo rumpang asidiren ti Diyos. Awan asin na kanya. Awan! Oh, agsangsangit ka manin, Rhea. Diyak lang amin malapdan ti agsangit. Nangro na numalagip ko dagiti ipatpatag ko itibiyag. Rhea. Unay matlakit din nagasgasat na. Apay nga isuda pa iti nakapasamakan ti kasjay. At dahi ka manin. Pudlo ng sakit. Gamnas ka nga klo na munti amin. Nalabit. At da napimpinda sa plano ti Diyos para keng ka. Amo ka di na kay kan ti Diyos iti panubok. At di mo kabailan nga ilasak. Tiyo. Oh. At to'y ti pasbok, Rhea. Dahito may isa, para magkanya. Nakitak dagito iti silad ni Mama.
Panagkunakan. Katsigodan nga darik-riknaan ni mama. Ngam dinalang imbang paga. Insagana na amin dagitoy para kadata. Among kati at agi binaklaang ni Auntie Irene. Anya? Uwan. Tagi binaklaang ni Mama Irene. Kasta ka di? Uwan, Rhea. Sigo ni Tiday dinanang, agbe-best friend ka no atalo ni nanang ko. Ni nanang mo, ken ni Auntie Irene. E di na kinubyo ni nanang mo. Nagsakit tinakam ni Auntie Irene. Gaputagayat da ito'y itiinam, banag at di na imbagbaga. Gaputasaan kat nga roda may parbang. Nagtrabaho da ito'y ija abroad, iti mano atawan. Aging gaan na ilawaan mo ti inak, iti may sa pamilyado. Kat nagsiko. Iti panaglabas daw, bulan kantawan, namuan ti inak, ngadda na tagsa na sakit na. Imbilin na karod kinantay rin. Iso at tinagibinak. Manipo didi, kinid daw na matan ang mama, ti iawag ko kenkwana. Anya? Idinadamag na antay rin anatay ni Lolom. Nagdesisyon da ito ang mapanidya lugaryo. Tapno mapan nakalain. Iso nga da kamat ita dito eh. Diyos ko. Dayta ti pudno apakasaritaan ti biyagta, Rhea. Aging gayta Miss F, kaslatag-tagay na paylaang ti amin kanyak. Nagbiit dagiti pasamak. Pamrayaklatan ti agsangsangit no kasjay amalagip ko ni nanang, kastamatan ni Lolo kanininang Irene. Ingaad ko nga ro tinag-eskwela. Nagtrabaho ak kabayatan ti panagadal ko. Kat ita, dandani ako nagturpos iti kinadoktor. Kadag iti padak nga anak, nagasat kayo no addaan kayo iti inakan ama amang tartarabay kada kayo. Ipatag kan respetuan nyo kumaida. Ngamin saan nga amin kat naparaburan iti kasta. Igaad yu ti agadal. Saan yung aramidan arason ti kinarigat ti biyag tapno maragpat yu dagiti arapaapyo. Daytoy man ti padas ko ajak to pulos malipatan. To'y pagayam mo, Rhea. Ken ka pagayam, Rhea. Dayawak ti kinatibker mo anang saranget kadagita apan nubok ti biyag mo. Uray anya pay aparikot ti dumteng, di tay ko maumibat iti Diyos. Tay ti likudan ti sipnget, rumkwas tulat ta tilawag amang ipasimudaag iti baro abiyag ken baro anamnama. Alakastan pagayam, Rhea, ket pagyamanak unay ti kapanagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Ti surat ngayon ta idrama ita kat manipod iti pagayam, akayat na ti agpailingad iti nagan Alus, ti Solano, Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, nakapagsurat akmet tapno inak ibinglay to'y pakasaritaan ti biyag ko, apatsak apakaadawan iti adal, nang runa kadag iti padak nga agay ayat. Luz Viminda ti sibubukal anagan ko, ngam kidawak nga awagan nak kumalatan iti Luz. May saak a single mom. Gapu iti kinarigat ti biyag, nagabrudak kat inbatik iti poder dagiti dadakkal ko ti anak ko. Rugyak man ti agsalaysay idi nagbakasyonak dito'y Pilipinas. Kastoy man dagiti pasama. Mami, iso ni Jerry, kaadalag. Jerry, iso ni Mami. Hello, Auntie Luz. Kamaudyanan na. Namambo kayong nakita kayo matlangan. Nakapimpintas kayo gayam iti personal.
Pilyo kamot nga ubingan niya. Maala nakpailaan mo't abulaan. Saan kaya bulbulaan, ante? Pudno, ti ibagbagak. Isugaya man nakapimpintas mo't ni Glyza. Ngamin, imala ka na kayo. Anya? Siyempre, mata, Jerry. Like mother, like daughter nga rod. Saan aya? Wana, husto kay ti day Glyza. Ala, husto daytan, apanang paspasablog yu kanya. Umay kayo kit din, tag merienda tayo pa'y. Ituloy tayo to iya kusina, ti agiin nistorya. Wow! Day takat yoro oraya kante. Ang ririring aminan na iti alagak. Anya? Ala. Mapantay yung arodo ni di kusina. Glyza, asino ti kinasarsarita mi ti cellphone mo, idirabi eh. Nagpatpat nagkayon samot na nagsarsaritan. Huwag nga rod, mami. Naimasang mi mat ngamin tinagistorya. Asino nga min day jay aya? Kasla, nagadu kayo mo't nga agsasao. Facebook friends ko, mami. Group call day jay. Iso ti awagan day iti samahan ng mga Biskayano. Anya? Ay sos, amangan mo't na makadistorbo day ta, iti panagadal mo anak ko. Saan, mami? Matultulungan dakpay kit di ka dagiti projects ko, ah. Kinapudno na. Ni Jerry tinangisali kanyak iti dayjay a group. Ay, kita amangan mo't no, dagiti grupo ti scammer. Ay, saan ka unay ngagtaltalag anak ko? Nang runa kat saan mo mo't idang am mo? Wen ka di, mami. Awan ti rumbang apagdanagan niyo. Ipasigurado ka na kayo anasisingpat dagi jay. Ken maysa, adamat ni Jerry. Amok adi na ipalubos alok kundak dagi jay at tao. Mas daawak laang ken ka anak ko. Ano ti pagsidaawan niyo, mami? Apay, amom ka di unayin day jay at Jerry. Takas ta unay mo, ti pa nagtalag mo ken kwa na. Wen, mami. Amamong ko ni Jerry, manipod dapan na, nga aginggay ti ulo na. Anya? Wen, mami. Bayan nyo, ibagak kan kwa na takanayunan na ti umay dito'y balay. Kabayatan anak kabakasyon kayo. Iti kasta, makaistorya kan maamam mo yung mat iti husto ni Jerry. Kaya't mo asawan? Ulilakan na demang baro. Wanante. Awan mat namnama karagiti kakabagyan may iji probinsya. Iso ang nagdesisyon na kang pasyudad. Tapno umay ko birukan tigasat ko dito eh. Kaya't kung amin di makaturpos iti panagadal ko. Isa nag-working student tak. Adumatin ati sinerek ko a part-time job. Tapno adalayang pagbayad ko iti tuition kan dadumapaya ka sa pulak. Ay katawan ha. Anos kan gagatlaang met ka ti kasapulan. Tapno maragpat mo dagiti arapaap mo iti biyag. Agadal ka anaimbag. Iti kasta makagraduar ka baro. Warante. Uray ka sanupay ti kinarigat ti biyag. Talagang ikarigatak ti agadal. Iti kasta makaturpusak. Wala. Awan to ti sabali ang mairanod iti dayta. No di sikal mo't laang amis mo. Bayam, tano adan to nawadwad ang maipawid ko kan ni Glyza. Ibagak ta ibingayan na kantumat. Uray, sang kabasitlaan. Isupay ang makatulong iti panagadal mo. Ha? Ay, sana nante. Nakababayin mo't Amok matirigat yo iti abroad. May naynayo nakpaikit dingay kanyo iti allowance. Sana nante. No para kanyak, awan parikot iti dayta, barok. Basta lakit di, adda ay kamantudak. Malaksid awan at talaga, awan mo't. Umadar ni man gaya man, ti pa nagsublime dyan, abroad anak ka. Ay, awan nga ron tatang. Nagbiit ti aldaw. Awan nga ron Kaslaawan pa yung makabulan manipod na gawin ka.
Wen nga rod tatang. Ay ket at atid dugamton ati ipakadam a bakasyon mawhinton sumaron nga agawid ka. Wen tuman nga agpaiso tatang, tani. Adayumot ak kurang ti makabula na bakasyon ko. Naku namon, anak ko. Ay kat, anusan nyo manen tani, ibatik manen ti anak ko kada kayo kan ni nanang, tang. Awan parikot, iti dayta. Rebang na lang ba't nga agnaad kada kami, nga po apo kumikat nga ron ni Glyza. Kanayon yun to kuma palagipan tatang. Nang runa iti grupo ang nakisalyan na. Ang mga no, maibarkada dan tuki de. Diyo ko maunay palubusan arumrumwar nang runa iti rabi Wen, awan rumbang apagdanagam iti anak mo, Los. Nanakam ni Glyza. Patsek, asanto nga garamit iti saan anasaya at jay apo ko. Naimpag nga oras mo, Auntie Luz. Si kamot gayam, Jerry. Oh, nakapasyar ka mat. Umunod ka pa ya, Barok. Agyaman na kante. Hala, umay ka. Agtugaw ka. Agyaman na kamanin, Auntie. Ay, mabit lang ang taayabak ni Glyza. Ada ngamin iti silid na ka. Kwa, saanan? Kinapudno na sika tigagarak. Ha? Siyak tigagaram ko na, Jerry? Wan? Ni. Iti anyaga po. Kahit ko sawan, ada ka di ibagam kanya? Tapay ako na masyak, tigagaram? Naibaga nga ni Glyza. Na agsubli ka ni Jay Hong Kong iti mabiit. Awan nga ron. Kasla kaano laeng anagawid ak. Nagamita, nalpasan ti makabula na bakasyon ko. Kailiw kan tulakit di. Nang rono ti kasto ya panagsarsarita ta. Kastamat ten, nagiti ipaspasangom amakmakan tunggal umayak diti balayo. Ha? Sapay ko ma. Tagtultuloy lat ti kasto alinlangan ta. Oray agsubli ka na di abroad. Oh, Jerry! Anda ka ba't gayam? Ay, nasaya at mo. Tarimwar kamot lang iti silid mo, anak ko. Wala, agsarsarita kayo pa ilaan ka ni Jerry, wen? Mapanak pa iti kusina. Ang mga numaksat tilot-lot to eh. Sige, mami. Barok, panawan kayo pa dito salas, wen? Sige, auntie. Oy, nakapasyar ka man. Ada ka di manan iyawis mo? Awan, Glyza. Imayak lang pimasyar. Awagan man ket diti tropa. Tagi-istorya tayo. Pasado alas 5 gaya man iti agsapa. Ay na po. Bumangon ako na. Iti kasta makaluto ak anasapa. Sigurado, masapa man ti amo kasumrek iti opisina. Ay na po. Ada message ko. Basaot man pa. Jerry. Good morning, Luz. Naglukon da ito nga ubing. Bir-bir nga sanak mulatan. Bueno, nalipatan na laeng. Akinabilan iti auntie. Replyak man. Good morning to Barok. Nasa pakamot anak kariing. Adita. Naisen ko. Ay, mapana ko ni Jay kusina. Nag-reply mo tadagos. When ag-review ak ngamin habang agkap-kape si Kangay. Madamdaman ton a replyak da ito eh. Agtrabaho akpay. Narigat.
Amang ano, agunget ti amok no maladawak nagluto. Nakapagsarita kayo kadain ka ni Mame, apaw? Wen, Lolo? Okay, kumusta mo't ngay ka no, jay inam? Kumusta ti kasasaad na ijay Hong Kong? Okay ka no lang, mat, Lolo. Ado ka naman ang tinaorno nga intod ti amo na. Ipawit nanto ka naman intod day off na. Ay na, nagsayatan ngay no kasta. Imbaglangan ata nasingpat tinatumpungan na nga amaw. Wen nga rod, Lolo? Iso asika apaw, igaid mo ti agadal, wain. Iti kasta, makaturpos ka. Tapno adan tumad pakakit-kitaan jay inam iti rigrigat, kanun sakripisyo na ijay abroad. Wen ka di, Lolo. Danag yun aya. Talaga mat nga igagaid ko ti agadal. Kas makita yumat, nangangato dagiti grado. Wan mat kedi Ala, itultuloy mo nga rod kumadrayta, aging nga agturpos ka, wain. Wen ka di, Lolo. Don't worry. Oh, hello, Jerry. Nakaawag ka man. Wala, tadi mo reply ang nagti-message ko ken ka. Ah? Ay, kwa. Ay, pasensyakan, barukwan. Medyo busy ak ngamin. Ado ti matrabaho ita dito'y balay ti amok. Ada ngamin bisita da. Iso anas kan nga asikaswa da. Makumikom ka lang nga tangag paisoy ti trabaho, wano, likliklikan na. Ha? Ni? Iti anya kumangay agapuan liklikan ka. Los, pod mo di bagbaga, agayatak ka. Patyin na kumama Tsak nga rodan amo no niya ti aramidan. Ngamin, sika ka na yung tilinahon ti panunod ko. Jerry, kataw-tawa namlaang ti anak ko. Iso nga, arig na kat anak ka maten. Mangbiro ka langan iti sabali a babae, apangibaw ingam iti ayat mo. Tai, kataw-tawa nam, taiso ti maibagay kan ka. Sana kas kanyak, abakbakitanan. Tsak to aramidan da ita. Gaputas si kalang ti babae, nakariknak iti kastoy, Los. Jerry! Sa anak mat kat di nga gapapura, amok ang masusuro naktumat lang nga ayaten. Kat urayak na ita akan ito. Tsak to mauma amang ibagbaga itinapudno apan nagayat ko ken ka, Los. Jerry! Naranyag ti rupam ita, Jerry. Madlaw anaragsak ka. Ha? Ay, siyempre amom ka din o apay? Amokon. Kasangay mo ita, saan ka di? Wait, kem saan lang rita? Anya pa'y. Pugtom Ibagamon di na kun pagpanunutan pa'y. Inaklon na kung ti babae asab sa bungag. Oh? Ay, congrats ang arod. Kamaudyanan na, adan girlfriend mo. Wan, Glyza, kastao na yaragsak ko. Ngamin, iti mismo pa kasangay ko ti panangaklon na kanya. Wow! Sana all. Yam among tumamat kanyak ti girlfriend mo? Wana, yam amok to kan ka, Glyza. Hello, babe. Naawat mo ka din timpawit kong allowance mo? Well, babe, kat agyaman na ka? Awanan yaman na, babe. Amumat, ngay ayaten ka unay-unay. Kat ikarik nga aramidag amin akabailak. Tapno matulungan ka, iti panagadal mo. Mababainak nga rodan kan ka, babe. Sikamat amin ang timang mangtad iti allowance ko. Agraman abang ti boarding house ko. Ay na, di mo panunutin dayta, babe. No adalakit di, ay kat mangtad kunak manan.
Malaksid no awan talaga, di awan mo ti maitid ko. Ba nagapagyamyaman ako unay, babe. Ngamin, ibingbingayan lakmat-lat ta iti birok mo dita abroad. Inton sumarunon ton, tikid-kid dawam a motor, wan. Nangipaw itak mo't ngamin, iti balay, iti igatang da kadag iti masapsapul da. Ken nang tedak mo't ay, iti allowance ni Glyza. Wan, babe. Awan parikot iti dayta. Urayak latan no kaano ang makaipawit ka iti igatang ko iti motor ko. Wen, di ka agdanag. Ta, yurnungak dayta a motor. Itapay la Nalausan ti panagyaman ko ken Carlos. Agyaman ang iti pan nakaawat nga ipapaay mo. Masapol ko ngamin una ti motor. Usarek nga deliver. Isupay mo tayo matgadag para iti allowance ko. Wen ka di. Awan parikot iti dayta kunak lang aro doon, Cherry. Basta para ken ka, go! Mano nga aldawen nga awan na awat ko at text kan chat malipod ka ni Jerry. Hanggang maapay nga ta. Aw-awagak ti messenger na hanggang jakmat maawagan. Saan nga reply ka dagiti chat kan text ko? Kanayon mo't anak ka offline. Damagag kumakiniglay sa angam. Sanan, amangan numakadlaw tupay kit diti anak ko. Ay, urayag latan nga agchat. Amangan numakumikum laang iti pagadalan. Wenno, kadagiti part-time job na. Hello, babe. Apay ngay talang nga sungbatam ti awag ko. Di mo mo trip-replyan dagiti text kan chat ko ken ka. Apay, adda ka di parikot? Kwamin, Los. Ibagam tapno jak agpugpug to. Amom ka di madandanagan ak unay ken ka. Kung naklakit din noan niya tinapasamak mo. Los. Apay, adda ka di parikot? Ibagam, bareng makatulong ha. Kwa amin, kwa. Anya dayta. Ibagam Ita ka dipay nga agbain ka. Oh, come on, ibagamon, babe. Nakasagana ak adumngeg. Pakawanan na ko, ma. Ha? Ne, pakawanan ka iti, anya, Jerry? Pakawanan na. Saan lang si kati girlfriend ko? Anya? At dapat yung girlfriend ko dito Pilipinas. Katyak makadiskarte amang sungbat ka rin iti awag mo. Gaputag kadwa kami iti sumagmamanungal daw. Hanggang di kagdanag. Ta saan ka matasinahan. Ituloy talat ta ti relasyon ta. Ngamin, ipatpatid ka lat ta. Dua kayo nga ipatpatid ko. Dua kayo nga ay-ayatid, Luz. Anya nga, iti ko na ti anak ta bakit. Makaawit ka di matlaang ito ng graduation ni Glyza. Ay na, saan ka nupay anak ka pa ka da iti amo na lakay? Ay sus, sayang matalo di na matindaran ti graduation ti anak ta. Bareng luadan to ka numayaran na seminar ti amo na. Tapno makabakasyon mat iti uray duwala ang alawas. Kasta ti kunara. Wan, lakay. Ay, kahit sapay ko mga ron at kasta bakit? Wan na ako malakay. Sapay ko mata makabakasyon matlaang. Oray ag sublinto matla dagaws. Kalpasan ti graduation ni Glyza. Ay na, kasla ka ano lang dahil di pagsinsinublatan ta nga awiran ni Glyza. Ita, balasang ay. Aggraduar pa yan iti kolehyo ko na maalakay. Wan garod bakit? Ay na, talaga nagbit ti panawan.
Sakit mo kanyak. Sorry, Luz. Sorry talaga. Inan-ano sakti-sakit. Uray amok nga dan sa bali ang girlfriend mo. Pinaupawitan ka lata. Tinultulungan ka aging gaanadanon ti graduation mo. Siyak tinagasgasto si ti amin. Manipod selebrasyon. Kas give kan graduation cake. Siyak amin. Gaputain ka rin nga ikan na kiti oras. Kalpasan ti graduation mo. In ka rin magsarita ta. Kamawan mo't na uray ko. Gaputa mas inununam mo ti girlfriend mo. Apay, Jerry. Apay, pinangnamnaman na. Gapu ka dita ubing da dya, Gemma. Ngam iti siyak. Gapu ka dita maitid na tinainlasagan aragsak. Adyak maipaikin ka. Kasta ka dila ang kalakati manglipat kanyak. Jerry! Luz, sorry. Sapay ko mata mapakawanak. Ikarik. Manipod ita. Ikarigatan kan ngit kaniti oras. Promise. Apa man na makasubli ka ijahong ko. Kanayo nagton ti umawag. Ag-text kan ag-chat kan ka. Sorry ka din, babe. Sorry. Adagayam message request ko. Ay, kita man. Ha? Gemma Sarmiento man. The girlfriend ni Jerry dito masaag man ti message na. Ang Jack i-accept. Hello, Auntie Luz. Pangaasim taliklikamon tinobyo. Putdem kuman ti anyaman a relasyon nyo. Ngamin, saan na ka nga ay ayatan ni Jerry? Usaren na kalaeng para kadagiti na immaterialan a kasapulan na. Isu apang nga asim talipatemon ni Jerry. Oo na yun. Nagsakit. Anyaming aron. Basol ko matlaang. Ngamin, hintad ko amin nakasapulan na. Uwen, basol ko ti amin. Basol ko matlaang. Isu ama saksakitan na kita. Oh, Jerry. Nakaawag ka mat. Ada ka di manen kasapulam? Ada ka di manen ikarim? Adi mo mat kabailan atong palan? Luz, sorry. Pakawanan na. Pakawanan manen? Makauma? Sorry, ngam put dentan ti relasyon ta. Namon ngaminan ni Gemma ti may papan kadata. Tsak kabala na mapukaw ni Gemma iti biyag ko. Isa pasensyakan no si kati sakripisyo. Agyaman na karag ti amin na tulong mo kanya. Kat kitawag alipatan na kon. Awanan ka itibain. Kalpasan dagiti sakripisyo para ken ka. Kastoy lang ti aramidom kanya. Mananggun daway ka, Jerry! Sorry, Luz. Sorry talaga. Sapay ko mata mapakawan na. Kat kitawag nga agtalinad kumaalimad ti may papan kadata. Nangruna ka ni Glyza. Oray narigat. Ikarigatan ka alipatan. Kat sapay ko mata kasta kamad kanya, Luz. Talaga alipatan kan, Jerry! Mananggun daway ka! Miss F, insang sangit ko ti sakit tinakam ko. Ket aging gaita, kasladyak paylaang makamove on. Nagsakit ti inaramid ni Jerry kanya.
Sinugat nato'y pusok. Sugat akaslasaanen akabailan nga agasan pay ti panawen. No maminsan, uray ka sa nugayam ti panagayat nga ipaay mo iti may sa tao, saan latta nga umdas dagitoy para iti ipatpatag mo. Aging galaangan ditoy Miss F, ket pagyamanak unay tiing ka panangibasa, ken panangiyornos para iti pan nakaidrama tuy surat ko. Tuy pagayam mo, Luz. Ken ka pagayam, Luz. No maminsan itinagan ni ayat kasapulan tayo met ti sumugal. Ket no maabak tayo, iso ti agbalin nga adal tayo iti biag. Ket agserbi daytoy tapno agbalin apigsak ken kirad tayo, tapno sumugal tayo manen, agingga amangabak tayo. Patsek adumteng tumatlaang ti aldaw a maka-move on ka, ket masukatan iti ragsak ti liday a marikriknam. Alakastan pagayam, Luz, ket pagyamanak unay tiing ka panangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Ti surat ngayon tayo drama ita ket manipod ka ni pagayam tayo Averon, ti probinsya ti Cagayan. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak ngay lingad na kumalatan itinagan Averon. May saak nga OFW manipod taon 2010 dito'y pagilyan a Hong Kong. Adumat arigat tinapasarak ngem kaasi ti Apo, nailasat ko amin dagita kat napagturpos ko mat iti kolehyo dagiti tallo nga anak ko. Iti agarop 15 atawan ko iti balasiw taaw na minsanak laeng anagawid gapu kadag iti agsasarono ababayadan ken problema ti pamilya. Uray kayat ko amakadan na ti pamilya inan-anusak ti iliw ko tapno maipaay ko laeng tinanamay abiyagda. Aging gaan na danon ti panagawid ko. Kastoy man dagiti pasamak. Nana. Apa yan? Nana, ano di balay tayo, anak ko? Nanang? Nay, Nanang? mata kayo mo't nanay. Apay nga, adi yung bagbagang agawid kayo gayam. Iti kasta, sinapat na kayo kumamati di Manila. Ala, Wen nga rod. sorpresaan kayo ko mga rod, anak ko. Angam, siyak gayam ti masorpresa. Apay nga, kastoy matan tinagbanbanagan ti balay tayo. Ay, wen nga rod Napigsamat nga min ti kalkalpas a bagyo, iso analayos ti balay tayo. Naikatpaykit din at ibubong ti kusina. Diyos ko. Sa balay, ta may sublimat lang at dagos iti sigod ti balay tayo. Basit lang nga na panaglinis na ito. Isarunog tumatan, nga raminan ti bubong ti kusina tayo. Nala, tulungan da kayon amang yun, nagiti maleta yun, nanang. Ay, saanan, Mabel. Ituloy yun at tantaglinis. Iti kastamal pa sa dagos. Siya kung ti makaamo amang bagkat kadag iti maleta. Audrey. Apay, nanang. Sino ti babae nga agin indayon di ta balkon? Ha? Ay, nanang. Ni manang mayan. Sino a mayan? Kinagure ka. Kasla masikugmat. Masikog ka talaga, nanang. Kabulanan ng tupay kit din. Ha? Sino nga rin ta babae? Apay nga da dito'y balay. Nobya ni Manong Sandro. Anya? Nobya ni Manong mo as Sandro ko nam? Wen? No kasta. Adan nobya ni Manong mo? Katwan? Uremat ni Manang Mabel. Adamat yung nobyo na. Saan laangan na nobyo Ngamin, nabayagan nga kabkabalay da. Anya? Sa dinumat nga iti ayan tinobyo ni Manang mo. Nasaba mo tari mo ritay. Amangan no napanmanan na kibasketball Anya? Apay, awan trabaho na? Awan, nanang. Napagpaglan nga istambay. Ay, Diyos ko.
Ne. Sino nga dito nakamotora si Mangpet? Ni Clifford nanang, nobyok. Anya? Sige, panawan kayo pa dito eh. Baliwan tayong tulangan ti agsarita inton malam. Amangan ngamin no, aladawak pa iti trabaho. Sige anak ko. Agananad ka kuma. Awan, sige. Mapanakon. Diyos ko. Anya ka din dahito ay anasang patak. Ijak laing pagarup. At dagaya man ang kabalay dagiti anak ko. Awan at nadakdaka mata. Tunggal kasaritak ida iti cellphone. Ne, aldaw magaya man. Diyak matin na pupuutan ti oras. Kunak no parbangon pa'y lang. Hanggang na nga ito magaya man jay init. Ay tinasayat. Bumangon ako. Naimas ko matin tinaturog. Ay, inakman agluto iti pamigatan mi. Manay! May kayo tumatayon! Chow! Ay, umuna kayo latan amangan. Napsugak pa'y. Nagkapiak ngamin itay. Ijayak to no pisina amangan. Maladaw akon. Ay, nakamukay nga rin di kay mangan. Basta siya, mga anak ko. Sanay, dapat papanakit ko, madamdama. Wen, mangan kalakta ditan Sandro. Mangan kaming tulaktan, inton mabisin kami. Unayan, tidak man lang malakip met nga ay aban dagiti anak ko. Amo damat nga daak dito'y balay. Talagan sa ngawanan sir-sirbig ka na ko ada. Oh, nanang, itay kayo pa'y dita. Ingkay mo't manganan Wen. Sige lang, anak ko. Madamdama akto na mangan. Nasa papay mo't laang. Kan may sa anak matarumuar. Dito yak laang balay. Umay kay manganan. Nakaluto akon. Nagat yung luto mamasidana lang. Balatong nga nasagpawan iti karne ti baboy, anak ko. Wow, nag-iimasan. Sigurado nga, dumanan ti makan ko no kastwilay. Wen naimas day ta ingisak nalukneng ti karnina. Ay, mangantay nga ro na. Na yun, Sandro. Mangmangan kamatlatan, adi ka pa agayab. Kaslawan kabalay mo iti kastangar aramidam. Itay bigat, kastaman ti inaramid mo. Nangan ka, siksika. Po, lupin nangan, makamukay mo ito na amangrik na. Kan may isa, nagayab mo ti ni nanang. Agridam kay kami na. Tano ko na da amangan, manganan. Maminsan lang kayab. Managim bubukod ka. Tabagim lang ti pampanunutan. Ala, gusto day tan balasang ko. Ala, sumango kakit din, tamangan kamutin. Saan anasayaat nga agrikyer kayo iti sangwanan ti panganan? Mangtod kay man iti pang grocery nanang. Kas makita yumat. Naibusan ti karga ti ref. Kas tamat tan dagiti istak tayo adilata ken noodles. Naibus pa ikit din ti bagas Apay, di ka pa ay nagsweldo. Saan pa'y nanang? Manulaang mat nga ti sweldo? Ken maysa, nayutang ko amin ng tisweldok itabulan. Anya? Wen, iso amangtod kayo man iti pang grocery. Uno saan? Da kayon ti mapan ag grocery. Tane, adapay trabaho kinton madamdama. Ala. Siyak to nga ro din ti mapan ag grocery, anak ko. Sige nanang. Ibatik ti listaan iti lamisan ijay kusina inton madamdama. Makamu kayon to lang arudan. Kitaan nyo latan, no anya dagiti kurang. Owen, anak ko. Sa tino ti papanan nyo nanang? Nakapilis kayo man. Owen, rumwarak biit. Mapanak gumatang ka dagiti masapsapol dito'y balay. Itulog kayo na. Buludag pa lang ti motor ni Bayaw Junel. Ay, sanan, anak ko. Mabutungak nga agangkas iti motor. Ag-tricycle tulatan. Ay, nakata kayo dito. Ayun nga yan.
Mangibati kayo man iti pang sigarilyo mi kan ni bayaw. Anya? Mangibati kayo iti pang sigarilyo mi kan bayaw Jonel ko na. Apay, di ka sumrek aya iti trabaho. Awan ang trabaho na nan. Nasuspende ak, nga po iti kanayo na pan nakaladaw ko. Naka po, ano, isublidak pa yung ano, ikatinda ko na talaga. Anya? Ay, di yaw awan ti saritaan. Ito, jokit din ti daw dawatag. Nayo na nyo, taagsyat kami pa'y kanibayaw. Magururayan me, no adda dumte nga pagsayatan. Ne, agsangsangit kamatlatan ka anakan. Auntie Helen. Ay, Beron. Diyaga mo. No kasano ka kasarita na iti anak ko, ate. Diyaga mo no, anya ti marikrik nagita. Nagsakit tinagam ko. Ikas lang madudog ti puso ka bangkit kita kadakwada. Ay. Tunggal umawag da idi kanyag. Nakarespeto da. Naglaing da makisarita iti cellphone. Ang mapay nga ita. Tada akon. Dandan ni didak mat kaya